m2g sin theta ማስቀደም ግዴታ ነው የሚሆነው m2g sin theta minus force of friction minus tension is equals to the net force which is acting on m2 ኦኬ በዛሬው ቪዲዮአችን ሁለት የተለያዩ ማትሪክ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እነዚህ ጥያቄዎች በዋናነት ዳይናሚክስ ላይ የሚያተኩሩ ጥያቄዎችን በደንብ ለመስራት የሚያስችሉ ጥያቄዎች ስለሆኑ እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ አብረን እንስራ Here we have two blocks an aluminum and copper blocks which is connected by a light string over a frictionless pulley so there is a pulley which is frictionless ስለዚህ pulley frictionless ነው ተብላችኋል M1 and M2 is given where M1 is 3 kg M2 is 5 kg and the inclination angle or the angle of inclination is given which is 53 degree 53 degree ተሰጥቷችኋል and the coefficient of friction between the surface and the block also given which is 0.3 ስለዚህ በብሎኮቹና በሰርፌሱ መካከል ያለው coefficient of friction or nu k also given which is 0.3 so based on this given what is the tension in the string this is the required one ስለዚህ እዚህ ጋር በዋናነት የተጠየቃችሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው frictionless pulley ነው ተብለናል M1 and M2 light በሆነ string ተያይዘዋል so if the pulley is frictionless the magnitude of the tension force T1 and T2 is the same እዚህ ጋር እንደምታዩት የሁለቱ ቴንሽን ማግኒቲዩድ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው that's why the pulley is frictionless ምናልባት ፍሪክሽን ካለ T1 T2 እያላችሁ አለያይታችሁ ኦሬዲ ቫልዩዋቸው ተመሳሳይ ስለማይሆኑ አለያይተን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲሰጧችሁ በመጀመሪያ ደረጃ just you have to draw the free body diagramን በእያንዳንዱ የተለያዩ ማስ በደንብ መስራት ከቻላችሁ በቀላሉ ቴንሽን ፎርሱን አክሰለሬሽኑን ወይም ሌላም ሪኳየርድ ካለ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው so let me draw the free body diagram right now here እዚህ ጋር እንደምታዩት M1 is moving to the right horizontally ስለዚህ አሁን ሁለት አይነት ሰርፌስ ነው ያለን ማለት ነው የመጀመሪያው ሰርፌስ M1 አክት የሚያደርግበት ሆሪዞንታል የሆነ ሰርፌስ ነው ሁለተኛው ሰርፌስ ደግሞ inclined surface ነው ስለዚህ there is a normal force which is acting always perpendicular to the surface ኖርማል ፎርሳችን ሁሌም ለሰርፌሳችን በ90 ዲግሪ or at right angle አክት የሚያደርገው so it is a force which is acting between the two surfaces the block and the horizontal surface and acting always perpendicular to the plane ለፕሌኑ perpendicularly or at right angle አክት የሚያደርግ ፎርስ ነው ማለት ነው and there is force of friction which is acting in the directions of opposing motion already M2 5 kg ነው M1 3 kg ነው so the system or the block is moving to the right ስለዚህ ብሎኮቹ to the right move የሚያደርጉ ከሆነ force of friction is acting in the directions of opposing motion ስለዚህ በተቃራኒው force of friction አለ at the same time there is what the width of the block which is M1g is acting downward ስለዚህ horizontal surface ስለሆነ M1g perpendicular ነው የሚሆነው ማለት ነው ያ ማለት ሰርፌሳችን horizontal surface ከሆነ for instance if it is a block force of normal is acting seems like this and the width of the block is downward and there is what a tension force okay ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት T1 is acting in this direction so there is a force which is T ስለዚህ ይሄኛው tension force to the right act ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት ለየብቻ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው okay this is all about the free body diagram force of friction is acting to the left T tension is acting to the right M1g downward and force of normal is acting upward so the block is in motion እዚህ በኋላ መደማመር ይኖርብናል ማለት ነው if it is all about the free body diagram of the first mass tension force is acting to the right so tension force minus force of friction is equals to F net where F net is the summation of the force which is acting in the directions of motion ስለዚህ tension force minus force of friction is equals to F net which is the same as mass times acceleration so the tension force T minus force of friction is equals to M1
A ይሆንልናል where force of friction is the same as coefficient of kinetic friction times force of normal. Always frictional force is directly proportional to the normal contact force which is acting or present between the two surface. ስለዚህ በቀላሉ force of friction ከዚህ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። At the same time summation of force along y is 0 which is force of normal minus m1g is equals to 0 which means that the normal contact force Fn is equals to m1g ይሆንልናል ማለት ነው። Then force of friction is the same as nu k times force of normal which is the same as nu k times m1g ይሆንልናል ማለት ነው። Where nu k is 0.3 multiplied by m1 3 kilogram multiplied by g which is 10 meter per second square ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታሊ force of friction is equals to የኛው ስታባዙ 9 ይመጣል 9 multiplied by 10 which is 9 ኒውተን ይመጣልናል። ማን ነው እሱ? force of friction። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ኢኩዌሽን እንመጣለን ማለት ነው። tension force minus force of friction is equals to m1a ብለናል አይደል እንዴ? So the tension force T minus force of friction which is 9 Newton is equals to m1 which is 3 times a. So let's say this is equation 1. ስለዚህ የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን አገኘን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን ያገኘነው ከማን ነው? ከm1 ነው። So there is an angular mass which is acting on inclined plane ላይ አክት የሚያደርግ ሌላ ማስ አለን። So ቅድም እንዳልኳችሁ አሁንም just we have to draw the free body diagram or we have to identify the forces which is acting on M2. As I told you before, ቅድም እንዳልኳችሁ force of normal is acting always what? Perpendicular to the plane. ለፕሌኑ at right angle act የሚያደርግ force of normal እንለዋለን ማለት ነው። So this is force of normal or Fn. At the same time the surface is inclined surface ከሆነ so the mass of m2 is acting downward ስለዚህ m2 g act የሚያደርገው downward ነው at the same time ስለዚህ let's say ይሄኛውን እንደ x axis ብትወስዱት let's say this is x axis and this one is y axis ብትወስዱት m2g is acting between what? x and y axis ሁለቱ ፕሌኖች ላይ መካከል ላይ ነው የሚያርፈው ማለት ነው። If it is acting between x and y axis, we have to resolve what? The width of the second mass. Okay. ስለዚህ inclined surface ላይ አክት የሚያደርግ ኦብጀክት እንዴት ሪዞልቭ እንደምናደርግ እዚህ ጋር ላሳያችሁና ወደ ጥያቄው እንመለሳለን ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ force of normal is acting perpendicular to the plane ብለናል and the width of the object is acting downward which is mg. Let's say this is x axis. ይሄኛውን እንደ x axis ወዱትና and this one is y axis, right? If it is theta ይችኛዋ ስንት ነው የምትሆነው? theta ነው የምትሆነው ማለት ነው። If it is 53 degree this also 53 degree. ስለዚህ ሪዞልቭ ስናደርገው this is the opposite side and this one is the adjacent side. ይሄኛው adjacent side ሆነልን ይሄኛው opposite side. So when we resolve this one the opposite side is what? mg sin theta which is acting towards the inclined plane. ስለዚህ እቺኛዋ mg sin theta ሆነችልን ማለት ነው። At the same time the adjacent side is mg cos theta ማለት ነው። mg cos theta. ስለዚህ በዚህ መልኩ ሪዞልቭ ማድረግ ከቻላችሁ in this direction mg sin theta አክት ያደርጋል ማለት ነው። m2g sin theta. At the same time in this direction ማን አለ ማለት ነው? m2g cos theta ሆነልን ማለት ነው። m2g cos theta is acting በማን ተቃራኒ አቅጣጫ ነው አክት የሚያደርገው? በኖርማል ፎርሱ ተቃራኒ አቅጣጫ። At the same time m2g sin theta is acting towards the inclined plane. አሁን ክብደቱን ወይም የm2ን width ሪዞልቭ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። At the same time there is force of friction which is acting in the directions of what? Opposing motion. ይሄኛው ሲስተም ወደ ታች ሙቭ ስለሚያደርግ force of frictionም
in this direction አክት ያደርጋል። at the same time there is tension force ይሄኛው ቴንሽን ፎርስም የገመዱ ቴንሽን ፎርስም አሁንም ወደዚህኛው ዳይሬክሽን አክት ያደርጋል ማለት ነው። አክት ያደርጋል። so the only force which is acting toward this the plane, the inclined plane is the component of the width along this which is m2g sin theta ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማየት ከቻል ይሄኛውን እናጥፋና በቀላሉ along x እና along y አክት የሚያደርጉትን ፎርሶች እንደማመራለን ማለት ነው። so here the block is moving to the right በነገራችን ላይ ሁሌም እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስትሰሩ መጀመሪያ ያለባችሁ ፎርሶችን መደማመር ያለባችሁ መጀመሪያ ከሚንቀሳቀስበት አቅጣጫ ያለውን የፎርስ ኮምፖነንት ማስቀደም ይኖርባችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴንሽን T is acting to the right ስለዚህ T1 ወደዚህ አክት የሚያደርግ ከሆነ ሁሌም ይሄኛው ቴንሽን ፎርስ ማይነስ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን is equals to net force which is acting on m1 ብላችሁ ነው የምትሄዱት። at the same time ወደዚህ አክት የሚያደርገው m2g sin theta ነው ብያችኋለሁ። m2g sin theta ማስቀደም ግዴታ ነው የሚሆነው። m2g sin theta minus force of friction minus tension is equals to the net force which is acting on m2 በቃ በዚህ መልኩ ነው የምንሰራው። እሺ ስለዚህ m2g sin theta minus force of friction minus tension force is equals to m2a or the net force which is acting on the second mass m2 ላይ አክት የሚያደርገውን ኔት ፎርስ ይሆናል ማለት ነው m2a። እሺ ስለዚህ አሁንም ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ኦልሬዲ ቴንሽን ፎርስ ሪኳየርድ ነው። m2 ይታወቃል፣ g ይታወቃል፣ ቴታ ዊ ነው፣ አክሰለሬሽን እና ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ሶ ይሄኛውን እናውቃለን። ሶ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ቅድምን ብለናል coefficient of kinetic friction multiplied by force of normal where force of normal is the same as አሁን ኖርማል ፎርሳችን ከቅድሙ የተለየ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ምን ነበረ? ኖርማል ፎርሳችን Fn is the same as m1 g እዚህ ጋር ስንመጣ force of normal minus m2g cos theta is equals to 0 that's why there is no force which is acting along y vertically act የሚያደርግ ሌላ ተጨማሪ ፎርስ እስከሌለ ድረስ the net force which is acting along y is 0 which means that normal force minus m2g cos theta is equals to 0 አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። along x ስንመጣ ግን m2g sin theta minus force of friction minus tension is equals to ma that's why there is a net force which is acting in this direction or along x ስለዚህ normal force is equals to ምን ሆነልን ማለት ነው fn minus m2g cos theta is equals to 0 ከሆነ ወደዛ ስንወስደው normal force is the same as m2g cos theta m2 5 kg multiplied by 10 multiplied by cos 53 degree which is 0.6 ስለዚህ force of normal is equals to 5 times 10 which is 50 right multiplied by 0.6 30 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህኛው ኢኩዌሽን ስንመጣ m2g sin theta minus force of friction minus tension is equals to m2 which is 5a ይሆናል። ስለዚህ 5 multiplied by 10 multiplied by sin 53 degree which is 0.8 minus force of friction which is 9 Newton minus tension is equals to 5a so ይሄኛውን ስታባዙት ይመጣል 5 times 10 which is 50 multiplied by 0.8 40 Newton minus 9 Newton minus tension is equals to 5a ስለዚህ ከ40 ላይ 9 ስትቀንሱ 31 Newton minus tension is equals to 5a ሆነልን። so let's say this is equation 2 አሁን ሁለተኛውን ኢኩዌሽን አገኘን ማለት ነው። ሁለተኛውን ኢኩዌሽን አገኘን። ስለዚህ ሁለተኛውን ኢኩዌሽን ካገኘን በቀላሉ ምን ማድረግ ነው ሳይመንትሌስሊ ሁለቱን ኮምባይን በማድረግ ሪኳየርዳችንን ወይንም the tension force በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። okay now let me combine equation 1 and equation 2 to determine the tension in the string then combine equation 1 and equation 2 simultaneously. So from equation 1 tension force minus 9 Newton is equals to 3a and from equation 2 31 Newton minus tension is equals to ma which is 5
ኤ። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ኢኩዌሽኖች መደመር ብንችል ኦልሬዲ ቴንሽን ፎርሳችን ስለሚጣፋልን አክሰለሬሽኑን በደንብ ማግኘት እንችላለን። አክሰለሬሽን ማግኘት ከቻልን ደግሞ የፈለግንበት ኢኩዌሽን ሰብስቲት አድርገን ቴንሽን ፎርስን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። So when we sum up the two equations, tension force cancel out with each other, then the remaining thing is 31 Newton minus 9 Newton is equals to 3 plus 8, which is 8A, which is the same as 22 Newton is equals to 8A. So to determine the acceleration of the block, divided by both sides is 8 divided by 8 ይሆናል አይደል? Then A, the acceleration of the block is 22 over 8 meter per second square, which is the same as 2.75 meter per second square. ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት M1 እና M2 ላይት ስትሪንግ ኮኔክት ሆነዋል with a frictionless pulley። ስለዚህ ኮመን የሆነ አክሰለሬሽን አላቸው ማለት ነው። ኮመን የሆነ አክሰለሬሽናቸው 2.75 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን አገኘን ማለት we can substitute A with equation 1 or equation 2. Okay, so from equation 1 the tension force T minus 9 Newton is equals to 3A, then T is equals to 9 Newton plus 3 times of what? 2.75 meter per second square. ስለዚህ ምን ሆነልን እዚህ ጋር? so kilogram multiplied by meter per second square gives Newton, so 9 Newton plus የኛውን ስታባዙት 8.25 Newton, which is the same as 17.25 what? Newton. So this is the tension in the string. በስትሪንጎቹ መካከል ያለው ቴንሽን ፎርስ ወይንም ውጥረት ፎርሳችን 17.2 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን ቴንሽን ፎርስ እንዴት ማግኘት እንዳለብን፣ አክሰለሬሽን እንዴት ማግኘት እንዳለብን በደንብ ተረድታችኋል ብዬ አስባለሁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ